Gasa iti biyak. Kumusta nga iti panagbangkag mo, Rodrigo? At danto nga ta maapit mo. Wantatang, saan ko abay-bay ang dagiti mulak anatang? Nasayaat nga rod Ay naman na imbag ti bangkag mo. Tapno saan kayong agbisin iti asawam? Wantatang, kaya't kaatulungan nga agmula. Ang imlakaya kong ngagtrabaho. Nakapsuten ti bagay. Di yun panunutan day tatang. Sa akong ti makaamu iti bangkag. Saan matakabaalan ni Pio ti agtrabaho iti bangkag? Kaput agtrabaho matiti opisina. Tatang, no makaapit ka, ikamtulangan iti sidain danatang. Tapno awan mat maibagbagana. Amumatan ti ugali ni Pio. Wan tatang, kasta ti aramidan. Nariwat pa'y laang rumor ka na mapan iti bangkag mo, Rodrigo. Wan laring bakit? Mabalinan nga apitan dagiti mulak anatang. Ang luto akpay nga rod iti pagar mo saram, Madamdamak to namangan. Nagkapiak, kan nanganak iti tinapay. Nakay. Sana bali, sanak matlang agbayag iti bangkag. Agawid ak matladagos dito'y balay. Mangimot ka nga rod iti pagsilaw mo iti dalan. Ay, amangan na makasalaw ka iti ulag. Wan bakit? Awan ti rumbang apagdanagam kanya. Ikang ka iti sidaan nyo anatang Manong Pio. Nagburas kagaya man kadagiti mulam anatang, Rodrigo. Wan Manong, ato'y dagiti natang asidaan nyo. Unay kamatan, Rodrigo. Naglawa di minulaam iti natang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Kurang daytoy anatang. Sika lang aruden ti agnumnumar iti bangkag ni tatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Tultulungak laang mat ni tatang iti bangkag na, Manong Pio. Ti kunam kit di, kayat mon abukudan ti dagana. Anya? Nasaysaya at langan no bingayan tan ti daga ni tatang. Kasaritak danan ang kantatang, tabingayan talangan ti daga. Tapno saan lasika ti agnumnumar. Palabsumlatan ti kasi apa nagsasaw ti kabsat mo, Rodrigo. Di mo ag-aguman ti dagada tatang Laring bakit? Saan arumba nga ibaga na nga ag-agumam ti daga ni tatang? Nalabit nga apalan na ka ti kabsat mo iso akasta. Makapasair itirik na ti ibagbagana, bakit? Ala, di mo latan ikaskaso dagita nga imbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo, lakay. Di ka pa'y ladinanog ni Rodrigo akabsat mo. Agum dayjay iti daga. Sana rumbang nga tagikwaan na ti daga ni tatang. Nas ka na pagbingayan mi. Nakita-kita'y nila rin nga asawa ti kabsat mo. Napan naglako iti nagaduan atong. Sigurado nga rod nga do itan ti kwartada. Sana mabalin na bukudan na ti kwarta ang mapaglakwan na kadagiti natang. Anya pa'y lati araramidam Pio. Agtignay ka na. Mapankan iji balay da tatang mo takasaritam. Tatang, umay ko alaan jay bingay ko. Anya bingay ti bagbagam, Pio. Jay kwarta ang naglakwan ni Rodrigo itinatang. San ka di nga imbingayan nakamutan itinatang? Inik ka nakagpaiso. Ngam sana ka kontento. Nagbasit tinted na. Iso nga umay kumatalaan ti kwarta ang naglakwan na. Sana dakkel ti naglakwan ni Rodrigo itinatang, Pio. Nababa ti presyo tinatang. Kat apag isulang iti nagastos na nagbangkag. Anya? Ni amin Rodrigo ti naggastos ije bangkag. Awan na pulos ti naitulong ko kenkwana. Awan bibiyang ko no iso amin ti naggastos tatang. At damot karbangak at umawat iti kwarta ang naglakwan na. Anya? Iso nga ibingayan dakmat iti kwarta ang naglakwan na. Pio, kayat yung anak ni Rodrigo. Amok day ta. Ay, jak kayat ti panagsasaom, Pio. Pudnumat nga min tatang. Nila ang Rodrigo ti anak yo. Bidot day ta nga ibagbagam, Pio. No kayat mo ti agbangkag, aramidam. Kabaalam nga ro ti agbangkag, Pio? No kabaalam, mabalin mo asublatan ti suksukaya ni Rodrigo adaga. Nagalas ti panagsasaoday jay Pio, lakay. Kayat na ti makibingay ti sapul ni Rodrigo. Nga mawan mat nga ro ti naitulong na. Agpaiso day ta, lakay. Inlawlawag ko kan guana ti amin. Ngam di nakpatsain. Nagalas ti ugali day jay Pio. Day ta lamang namnama ti amuna. No kabalan na lagit di ti agtalon. Wenno agbangkag. Nawayamay. Ay, nakakasi ti panagbiag ni Rodrigo.
No saan nga agmulay tinatang, awanan ti pagbiaganda. Pudno dayta bakit? No kayat lakit din ipyo ti agbangkag. Ikam iti bangkagan na, tapno saanan nga agriripay. Pyo, agawom ka ni Rodrigo jay daga asok-sukayan na, kat ilakom iti sabali a taong. Kasta talaga ti aramidak, Sarina bakat. Rumbang nga syaklang timang tagikway ti dayjay adaga. O saram ti panunot mo, Pyo. Di ka agpaatiw iti kabsat mo. Apay kumangag paatiwa kini Rodrigo. Siyak ti inauna. Isu adak-dakkel ti karbengak iti daga. Agtignay kan, Pyo. Nasken ang maalamon da di adaga, kat ila ko talaangan iti sabali a taong. Inakmanan kasaritan ni Tatang, Sarina. Nasaysaya at ngagpaiso, no mailakon dayjay adaga. Ayan ni Tatang, Nanang. Adabiit na pananda. Anyat ibagam ka ni Tatang Mau. Nilang Tatang ti pangibagak iti gagarak, Nanang. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak ti ibagam ko makan ni Tatang Mau. Okay, tangay dagulit kayo. Ibagakon. Ila kumilaangan jay daga asok-sukayan ni Rodrigo, Nanang. Anya? Nanay. Apay ko mga ila ko yung dayjay adaga. Wen tapno mapan kanyak ti bayad dayjay adaga. Ay naglaing kan, Pio. Si bibiyag kami pailaan kan ni Tatang Mau. Ingkakid din ila ako ti daga, pangalalaan tayo iti pagbibiyag tayaw. Nilang mat Rodrigo ti agnumnumar iti dayjay adaga. Saan ka di? Ay sana pudno day tapyaw. Mabingbingayan kamot iti apit ni Rodrigo anatengkot. Saan nga umdas dayjay, Nanang? Ti kayat ko, maila ko langin dayjay adaga. Kat mapan kanyak ti bayad na. Saan ang mabalinday ta akayat mo, Pio? Saan ang mabalay? Kastagayan ti plano ni Manong Pio, Nanang, Tatang. Jack umanugot iti kayat ni Pio ama pasamak. Hanyalangan nga iti pagbiyagan tayo. No ilako na dayjay adaga. Ay, Tatang, Ituloy mo asukayan dayjay adaga, Rodrigo. Sakti makamo kini Manong mo apiaw. nagkapoy ka matgayam, Pio. Di mo matgayam ka ba ulan dagiti dadakkel mo? nasken na maila ko kung dayjay adaga, Sarina. Jak umanugot ama panlaang kini Rodrigo ti sapul dayjay adaga. Ay napyo, agpatingga kalaong iti sao. Anya nga tanong kabilam lang ang tikabsat mo, taklag butang. Ha? But-but ngam tikabsat mo, day tati aramidam. Aga-agaw kayo iti daga. Pwa! Pwan tumanan, pwa! Ni, anya ka din ti sasawom manang Sarina. Saan ka di akayat yung abuko dan ti sapul ti bangkag ni Tatang? Ni, ay, jak maawatan day tang ibagbagan manang Sarina. Di mo maawatan? Gaputamunal ka! Awan am-amom! Ha? Hoy, laring ha? Agpada talaang nga na ikamkamang. Amangan no pagin interisam matidaga dagiti nakaikamangan ta, ha? Talaga adyak maawatan dagiti ibagbagan manang Sarina. O sige, labsan ka pay. Saan ka kumabastos, ha, laring? Kasarsarita ka pay laang, ngampanawan nakit din? Ha? Awan babayin mo! Agpada kayo iti asawam, nga awan babay na! Jak magustuhan day tang imbagбагаkan ka ni ipag Sarina, laring. Hindi mo latan tutupan ni Manang Sarina, lakay. Aglablabos dang kini Manong Pio. Iparparupa dalauna yan asak ti gamrod iti daga. Jak matagikuan dayjay adaga. No di kat suksukayak laang, para mutla ka da tayo. Lakay, Tultulungak laang mat ni Tatang. sabali ngamin ti pagawatan da iti aramidam. Ipagarap da lakit di atagikwaam da ang daga. Nasaysaya at siguro. Naibata ko na bangkagan dayjay adaga. Tapno awanan ti riripay. Kasaritak ni Tatang, may papan iti dayta abanag. Namuak dayta nga imbagbagan ni Pio akabsat mau anak kao. Tatang, ibata kon asukayan ti daga. Ay sana mabalin Pangalaan tayo nga ron nga iti kanin tayaw no saan mo nasukayain. Tatang, Imbagak matken ka. Asak ti makaam mo nga agsungbat kini Piaw. Awan ti rumba nga pagdanagam, anak kao. Awanan ba inday jay alaring? apay, Sarina. Anya tinaramid kan kanila ring. Pinagsasawan nakit din. Ibagbaga na gamrod tay ti daga. Anya, imbaga na ti kasta. Saan lang nga day tatimbaga na kanyak lakay? Anya pay, Aga-agaw ta kano iti daga. ti awanan ba ina babae?
Datapayan ti pangibagan na iti kasta. Kat data lang ruden ti dihado. Agkakasakit abalikas ti imbagbaga na kanyak, lakay. Agsaga na kanyak day jay alaring. Saan asyak ti karkarita na? Ayan tinalay nga asawam, Rodrigo. Ne, agpungpungtot kamatan manong piyo. Anya ti basol ti asawak. Di kan agin didiam mo, Rodrigo. Ibagbaga nakit din ada kami ti gamrod iti daga. Anya? Saan nakabalan nga ibaga dayta ni laring manong piyo? Amok ti asawak. Di mo man ikalintigan jay asawam, Rodrigo. Agpada kayo nga awan babain na. Anya? Amok ka. Agpaspasipsip ka kinitatang. Tapno si kalang ti pangyawatan na iti amin adagana. Nagkamali ka iti dayta, manong piyo. Di ka man, Rodrigo. Da kayo iti asawam ti pudpudno agamrod. Saan kat ada kami? Anya? Oh, mapaisuan ka? Pumanaw kan, manong piyo. Tamang mas ka pa, Rodrigo. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Jak kayat nga agririta, manong piyo. Isu a pumanaw kan. Di nakpapanawan. Sige, lumaban ka, Rodrigo. Ipakitam tilaing mo. Lumaban ka! Awanan ka itibain piyaw. Apa ang kinabil mo ni Rodrigo akamsat mo? Kunakon kat anagipulong kada kayo dahi dya, Rodrigo. Sana rumbang ang kinabil mo ti kamsat mo. Aglablabos kan. Rumbang lang tatang. Tapno am muna ti pagluglugaran na. Anya? Nilang mat Rodrigo ti kay kayat yosan ka di. Nasakit tinakam ko. Iti panangyawat yukan kwa na iti daga abang bangkagan na. Anya? Iti saan ngagbayag. Kukwanan tunday dya daga. Awan tun ti para kanyak tatang. Nagbidot ka iti dayta ngay bagbagam piyaw. Impasublat ko lang kinkwa na day dya adaga. Tadya kun kabailan pa iti agbangkag talakaya kon. Di adalak tatang. Amok ti diskarteyo. Awan kit di manaknakam yung ama ah. Anya? Anya ti kunam? Ha? Anya ti mapaspasama kan katatang. Agkupit ti barukong ko. Marigata na kaumangas. Tatang! Natayan ni Tatang Yaw. Saan tayo na naisambot ti biyag na diti ospital? Tatang! Pakawalan na, tatang. Awanan ka itibain, Pio. Saan kumanatay ti amam no saan nagapu iti kinagamrod mo iti daga? Pakawalan daknana. Diyak ingagara ti amin. Naglablabos ka, Pio. Sika tinagarami di tiriribo kiti pamilya tayo. Awan basol ti kabsat mo tapno dang ram. Nanang. Nakapungtot ti amayo. Kadi sumatan ti puon ti ipupusay na. Itatanatayan ni tatang manong piya. Hiyawat kon kan katidaga. Kat sikan ti makam mo. Anya. Idi pa ilang kayat ko nga ibatan ti daga asuksukayak. Ngam saan nga umanugot ni tatang. Intalag na lang kanyak ti daga. Ngam di na kayat asawan at agikwa ekon. Rodrigo, ading ko. Kukom lang ti daga manong piya. Hiyawat kun kan ka. Kat umadayo kami matan nga agasawa. Anya. Ikuyog mi ni nanang iti lugar dalaring. At ijay kami nagnaed. Pakawanin na kading ko. Pagbabawyak da ito'y anapasamak kinitatang. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Apay nga idanay, gat makita di motorsiklaw. Ay, insubli ko ni Jikasa, Uncle Pablaw. Jak ngaminan kabalan na bayadan. Ay, daytan di bagbagak idikang kadanay. Agirwar ka iti motorsiklaw, madi mo magkabalan na bayadan.
Ha? Kababay na nga inaramid mau. Kunamlan asino ka nagirwar iti motorsiklaw, ngam di mo maagayam kabala na bayadan. Ne, anya ko mati nakababay ni ti dayta Uncle Pablo. Kasanaw, feeling back nang ka. Kasla nagado ti kwartam gumawa magayam. Ay, piman ka pa idani. Dani, lakay, di mo lata ni kaskaso ni Uncle Pablo. Makapasayar ng iti ibagbaga na Loida. Jakon kabalan na bayadan pa di motorsiklo. Isungin subli ko na di kasa. Maawatan ka, Dani. Kunak no maininot ko abayadan, angam jak gayam kabalan. Kabailam ko mabayadan dahi ang motorsiklo. No saan ka naikat iti trabaho. Loida, Ala, di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagakan ka ni Uncle mo a Pablo. Agsakit laang tinakam mo, lakay. Kunamlan asinong agsasauday ta, Pablo. Di mo nga roden kabailan abayadan dahi ang motorsiklo nga insublem. Anya ko mangay ti bibiyang na. nanang, Nagalas ti ugali dahi di akabsat ko. Ay, dahi tala agdildilaw ti aramiden na. kabus-busor nak ng Uncle Pablo. Awan mo't mandingar aramidakan ko na. Ammo kon ti ugali dahi di a Pablo. Dagiti laeng babak nang akakabagyan tayo ti kaykayat na. Nanang, Ngamno da tayo amarigrigat, ikuskuspil na. Tagtagibasitin na tayo. Ay. Masuro na ka talaga iti dahi di akabsat ko. Ay, awanan bae. Wow! Naglap babae, Loida. Nagbastos kamutan, Uncle Pablo. Asawa nak ni Dani akaanakam, kastakit din ti bagbagam kanyak. Nay. Di kag sayo ti kasta. Sanak abastos. Ibagbagak lang ang naka. Nagsiksi ka pa nga uray duwan ti anak yung kanidanay. Anya? Ay na nagpudaw pa'y tagurong baw. Iswa, ay na. Iswa swerte ni Danay nang asawa kan ka. Bastos alaklakayan. Eh, di ka pumanaw ah. Agsarsari tatapay laag. apay na kamisot ka si Mang Pait, bakit? Awan da ito Dani. Madlaw nga da kinaguram. Apay? May papanday ito ka ni Uncle mo a Pablo. Apay? Anya tinaramid kan ka ni Uncle Pablo? Binastos nak itay ije paraangan da. Ibagam kanyak no niya tinaramid na. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Bye-bye amon, Dani. Di mo tutupan ti ulitag mo. Aglablabasan ti awanan bain. May papani ti kwarta. Awan parikot kanyak. Dua ti anak ko nga day di London. Sa anak ama bisbisinan. Kasta ka day, Tata Pablaw? Wain baldaw. Ure sana ngagtrabaho kung naman ang ka. Binulan ngagsangpot ti kwarta. Isumat lagayam apa isi-isi ka laang dito'y lugar tayaw. Tabinulan nga agsangpat ti kwartam. Wala! Magatang ko ti kayat kao. Gaputan da mga rog kwarta. Sa anak, akas ka ni Dani akaanak kak ngagraraman. Anya? Apay anak ko nam nga agraraman ni Pari Danay. Apay, di mo ambaw ko yung sublinan iji kasa di motorsiklo na. Ha? Nangirwar iti installment ang motorsiklo iji kasa. Ang MD na magayam kabala na bayadan. Panagkunak, saan mat akababain ti inaramid na? Talaga siguro nga awanan ti pagbayad na. Ti kunam kiday. Agin lalaing day jadaday. Kunamlan asino nga da kwartada. Kaanakampay a mismo ni Pari Danay, Tata Pablaw. Kastakid din ti ibagbagam ken kuana. Jack kayat atutupan ni Uncle Pablo, pare Baldo. Siyak metlati kababay no madangrak. Sa bagay, husto ka pare. Di mo latan ikaskasaw. Amangan numadangram nga agpaysaw. Si kanto matlakit di ti kababain. Uwan pare. Ay, may babay na kadagiti kakabagyan may nudangrak. Isong agtapulak, naginggat kabalak. Nasaya at launay day tang ar-aramidam Pari Danay. Narigat mat nga agpaysaw no dangram ti kabsat ni Nanang Mau. Dani, lakay. Naidasar kon ti pangaldawan ta. Mangantan.
Wan bakit? Ay na, mabisinak mo tan. Katawa mo't alimabas ni Uncle Pablo. Di mo latan ikaskaso, lakay. Mangan takit din. Kas lamangin insulto ti panagkatawa na. Anya nga tati kaya't nasawan. Kinunakmatan adi mo latan ikaskaso. Talagang ugalin ni Uncle Pablo ti mga sar. Nasayatan nakita ka manang Loida. Apay ka di, Flor. Anyat ibagam, ni ngamin Tata Pablo. Nakita ka apukpukanin na Japon ti manggayo. Anya, apay nga aramidan na dayta. Diya mo amanang. Ingay kita ang pukpukanin na amang gayo. Mabit lang, tay nakibaga ka ni Dani. Nagbasit pa ila apon ti mangga. Ang apay nga pinukan mo, Uncle Pablo. Kasa daw, ket pasal sa liti dalan, iso pinukan ko na. Kukwami dayta apon ti mangga, Uncle. Awan ti karba nga mamangpukan iti dayta. Bayada ka! Manaw, tibayad day tapon ti mangga. Anya? Ibagam tabayada daday. Isang ribaw, 2 ribaw, unaw 3 ribaw. Heh, ibagamaw tabayadak itamilang. Diyak pabayadan dayta pinukan mo apon ti mangga, Uncle. Api nga raw damang mus ka. E lumabang ka, ah. Sana ka lumaban, Uncle. E kay lumabang ka, aday imit ko abunag. Heh, ang mga pa iti ulaw. Anya? Di mo ni sakit day jay nga anak mo kabages. Baybayadak mahit di pinukan ko apon ti mangga. Pasalsaling amin iti dalan. Saan mo ako kwa ti daga nga ayan ti poon ti mangga? Di mo aramidon ti kayat mo? Relax kabages. Saan adat at agriray? Ay aglablabos kan, Pablo. Awan mo ti mading aramidon kan kanidane nga anak ko. Sumardeng kaan kabages. Nagpigsa tabusis mau. No ulitom pa'y tinaramin mo. Siya kon ti makalaban mo, Pablo. Sumardeng ka, nay! Nay! Ay di naklawan. Saan ka mabutangkan ka? Dita... Ay, di naklayatan, Pablo. Idi sum talayat mo kanyak takitaam. Di nakarkarita. Anday ko. Ayawanan kay tibain, Pablo. Sinipat nak! Sige! Agsao ka pa'y. Tadi kan bigbigan akapsat ka. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Paimana. Ay, saan anak ko? Ang mga numadang ram ng Uncle mo, Pablo. Diyak magustuhan tinarambin na kananang. Isong agsaga namut kanyak ni Uncle Pablo. Huston. Ang mga numalaw anam. Ang parmang kakuma. Apay, ipalubos yung kadilatan adang ran na kayo ni Uncle. Pinalabas konti inaramid na kanya, kanak ko. Ngayon mo siya, diyak mapalabas ti inarabin na kadayo. Awan karbangan na mang dangran kada kayo. Nasaya at mata nagparbang ka, pari danay. Maawatak ti marikriknam. Idarom nyo laangan ni Tata Pablo. Kasla sa bali at tao ti pangibilbilangan kada kayo ni Tata Pablo. Kabsat pa'y amis mo ti inam. Nujak lapang panunutan ti pamilyak. Amang ano nagaramid akong itidakas iti awanan pa'y nalakay, pare. Pari danay. Mapukaw ti respeto iti kaskan ko na. Awan mo ti madingar aramidin miya. Da kaminto pa'y akaarubayaw. Saan mi apampansinan? Kasla mangas asar pa'y ti pannagnana. Patinggan to tinaalas nga ugali na, pare Baldo. Yat korsonada ti panagkitkitam kanya ka, daday. Apay, kagura nak, ah. Saan, Uncle? Apay kumakagura ka. Rumbang lang, ah. Ay, na iti titandaan, ada utang mao, ada imbag anakam kanyak. Anya? Utang ko, anaimbag anakam ko na? Apay, di mo malagip, alugan ko ti inaramat mo anang itaray di ospital idinagpas nga iti asawam. Anya? Laglagi pumday ta. Ada utang mo anaimbag anakam kanyak. Wen, bigbigak dahil nga utang ko anaimbag anakam kan ka, Uncle Pablo. Hanggang di mo kumamatdang rantinak. Di kagkatawa, Uncle Pablo. Kabsat ko tinam danay. Di nak isuro iti aramidak, nay. Palagan ka, Uncle Pablo. Iti ka nito nga ulitan pa iti inaramid mo kaninanang. Amangan na malipatan ka nga ulitag ko. Adya. Rumbang laang ti inaramid mo, Manong Dani. Ngamin, talagaan nalastog. Kunamlan na sinong agsasao.
Kasla isula ang tinahustuan. Nasingpet kayo mat akakaaroba mi. Ngamno apay akabusor na kayo ni Tata Pablo. Jack matam mo. Tagtagibasitan na kami unay ni Uncle Pablo. Dagiti lang babak ng akakabagyan mi ti ama muna. Saan lang ada kayo ti tagtagibasitan na Manong Dani? Uray da kami mat akakaaroba yo. Anya, di tayo lata ni Kaskaso, Flor. Mauman to lata iti madingar aramidin na. Dani lakay, Jack matan makitkita ni Uncle Pablo. Ura siyak, bakit? Dua matengal daw at nakit kita. Nalabit nga danapanan na. Mas daawak lang amin ta Jack matan makitkita. Jack lang amin malipatan ti panangdangran na kaninanang. Nuulitan na pa'y dayjay nga narabid na. Ang mga no makalipat ha. Lakay, Nabayagan alaplapdak ti agpungtot, bakit? Respetok pa'y lang amin. Kas pangamaak ni Uncle Pablo. Pablo! Sa dino ti ayan mo! Pablo! Ne, awan mo ti sumungbat. Ngam nakalukat matiri daw na. Anak nitoy. Sa dino ti... nakaidamot na ni ti swelo. Ay, kartingag ti umasidag kwa na. Anyat na pasama ka ni Uncle Pablo, nanang. Na-stroke ni Uncle mo Pablaw, anak kaw. Anya? Madamapay laang at amtamingan ti doktor. Diyos ko, Imbaglakit din at napanak iti balay na. Manong aminan nga aldaw adyak makitkita. day ta tinadlaw mi ken ni Lloyda, nanang. Saanin arumrumuan ni Uncle Pablo iti balay na. Naidayjayan ti doktor anang tamingkan kwa na. Umay ka, inta kasarita ti doktor no kumustan ni Uncle Mau. Uwan, nanang. Kumusta tirik na, Uncle? Dani. Aday mo't ko aprutas, Uncle. Mangan ka. Tapno daras ka nga agimbag. Agsangit ka mata, Uncle. Makawanan na, Dani. Uray sana na saya ating papakitakin ka. Imay kalata si Marungkan dito yung ospital. Awan ti rumbang ay kidawam iti pamakawan, Uncle. Awan ti sabaling agtitinulong. No saan ada tayo nga kakabagyan. Dani. Sana ka nagimula iti sakit tinakam, Uncle. Iso nga awan ti rumbang nga pagtanagan nyo. Si dadaanak at tumulong kada kayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Kasapulak ti kwarta, Papa. Adang imin outing mi kadagiti babarkadak. Sana pare ko ti kwarta, Jasper. Manuti ka sa pulan. Dakalagatan, Papa. Okay, ikan ka itidakalagatan. Basta di mo baybayan ti panagadal mo. Uwan, Papa. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kanyak. Nasayat, nakinawatan da. Wala, itad ko ti ka sa pulan, basta igaad mo ti agadal, ha? Saan arumbang ti inaramid mo, Paulo? Inikam iti dakkel agatad ni Jasper? Amangan no gastusan na lang iti awan kas-iskan na abanag. Awan, ti rumba nga pagdanagam. Kinasarita ka na imbag. Sakbay nga inikak iti dakkel agatan ni Jasper. Oh, hangam mangnamnamalatan kadata ni Jasper? No agkid daw, itad mo mat adagusan? Kababayin ba't ka nagiti babarkada na no basit latimit na kwarta? Outing ti papananda. Isuanas nga da kwarta ti anak ta. Paulo, Di ka madanagan ko naklang Ruden Estela. Araramidan mo't ni Jasper ti amin tapno makaadala na imbag. sapay lakuma. Taawan ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramidam iti anak ta. Ah, Imbes ko mga isurong nga agimpad ni Jasper.
Angam saan mo't, taited mo amin akayat na, Paulo. Nasken abayadam kanyak daytoy a droga, Jasper. Oh, manuti bayad day ta droga agatangak, Ray. Dakkel agatad. Uray manuti bayad day ta. Kabayadan. Ado timot ko ang kwarta. Sa bagay, kabaalam abayadan, gaputan negosyante ni tatang mo. Talaga mat. Ipatpatag na di amar. Amin nakidawak kaya di pa ay na. Wow! Sana all! Sana wala talaga, Ray. Iso nga ibaga mo no manuti bayad day ta droga tagatanga kon. Paulo, rabiihin. Saan pa'y anagawid ni Jasper? Di ka nagtanda nag Estela. Kakadwa ni Jasper dagiti babarkada na. Sigurado ngagbayag da iti outing da. Oh, jak maliklikan ti agdanag, Paulo. Masansanin nga aramiden ni Jasper ti saan nga agawid dito'y balay. Maturog dagit din Estela. Rabin. Jak pa'y lagtugle, Paulo. Urayak ti anak ko ang makasangpet dito'y balay. Nala, makamu ka. Diyak kaya ti mapuyatan. Anya ka din teraramidam kanyak, Jasper. Sinalaba inakmatan. Nagpintas ka, Christy. Kunkunam lang, dayta. Gaputan na bartak ka. Sana ka na bartag. Amok pa'y lati magbagak. Jasper, anta boyfriend ko. Ang mga numasiputan na ti panang salabay mo kanyak. Kursunada ka nga, Roda. No kaya't mo, sumurot ka kanya ka. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y Jasper. Asino jay babae nga inyawid mo dito balay? Gayem ko, mama. Hadyak pa tiyan agayam mula ang dayjay a babae. Apay nga itisilid mo tinagturugan na. Aday takay manan ako, nak. Pakibiyangan nyo amin nga raramidak. Jak kayat tikasta pa nagsungsungbat mo, Jasper. Mabaybay ampayan ti panaggadal mo. Imbag pa ni Papa, tamawatan na ti raramidak. Ited na amin akidawak. Idinto tada kayo. Kat di... Ha? Tinungpadak, mama. Nagbalin kan abastos, Jasper. Di nakpayan respetuan nga inam. Kasano? Nagadumot ngamin na damdamagan nyo kanyak. Gapo, tasaanin anasaya at ti aramidam. Di makkel ka abastos. Naibusan ti alabans ko, Papa. Ado pa tinas kay nagatangag para iti panagadal ko. Imbagak mo na sana pari ko ti kwarta. Basta, igaid mo ti agadal. Iho. Un, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Gapo ta igagaid ko ti agadal. Nasayat no kasta anak ko. Ni mama ti parikot, Papa. Kanayo na dilawan ti raramidak. Di mula tanigas kaso ni mama, anak ko. Kinasarita ko na naimbag. Ha? Ikan kay ti kwarta. Gatangam ti kayat mo gatangan. Talaga bastante kalatan iti kwarta, Jasper. Siyak pa iti ko namray. Ado ti kwarta ni Papa. Kasanungay, Jasper. Imat kon ti droga. Irwar mo ti droga. Kat bayada kadagusan. Wow! Day tati kayat ko kan ka. Siyak pa ti makamu iti inuman tayo. Awagak ni Christy. Ket aginom tayo, kabayatan ti panagaramat tayo iti droga. Kunak mo paayam ti awis ko, Christy. Mabalin ka di mo't apaayan ka, Jasper. Nang Rona, kat adamot din na kinaawatan ta. Kasano? Nagwinaswas kayo ka din iti boyfriend mo? Saan pa'y? Ngam dandanin? Agsino kayo iti kabita na panawan. Tigat ko, siyak lang ti boyfriend mo. Di ka di madanagan. Oray adan boyfriend ko. Sumursurot aklat tamad kan ka. Sa bagay. Ituloy mo tayo ginamit arag. Nagpagatangak iti ado nga arak kan pulutan tayo. Diyak makita no sa dino ti ayan ni Ray. Talaga di mo ida makita dito pag-iinuman tayo.
Sa dino ti ayanda? Napanday ti may sa silid. Amumlatan ti kahit ko saman. Ha? Kalpasan ti panagaramat day ti droga. Datamat ti sumublat iti silid. Day tay duwa talang. Kahit awan makasinga kadata. Paulo, agad-adal ka di pa iti araramidan ni Jasper. Saanen nga agaw-awid dito balay? At dayta ka manan ako na ka, Estela. Nahustuanan iti tawa ni Jasper. Amunan ti araramidan na. Paulo, Santa na pagsaritaan ti may papaan iti dayta banag. Nabanuga ka na nga sikaso kadag iti negosyo tayo. madandanagan aklaeng Paulo. Awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kan ni Jasper. Huston, kay bagbagak lang asan adayta ti pagsaritaan ta. Amo ni Jasper ti araramidan na. Isuadikan sumanaupay. Jasper, iho, simmangpet ka manen anabartak. Kat kakuyog mo manen day ja babae. Ag sirmon ka manan, mama. Sana ka na, Bartek. Nakainom ang basit. Kanayon latan akas tati aramidam. Agiyawid ka pa yun iti babae dito balay. Come on, mama. Awan mo ti mading araramidan mi ka ni Christy kada kayo. Nasingpat ni Christy. Anya. Kaya nayat ko ni Christy, mama. Ito nyaman nga oras, iyawid ko diti balay. Anya. Di kalakit din nakapili iti sa bali a babae. Manginom a babae tinapilim. Mama? Dadaulan ti ulom, Jasper. Saanen at ipanagadal mo't ipang pangrunam. No di kat ipan nakibarbar kadam. Paulo, agpada kayo la iti anak mong agin inom iti arak. Manginom kayon. Apay ka di manan. Apay, di mo mabagbagaan ni Jasper? Kanayon nga agin inom iti arak. Gagangay ti lalaki dayta. Isuabay-bay amlatan ti anak ta. Pampanunutek ti panagadal ti anak ta, Paulo. Mabaybayan nan, gapo ka dagiti barkadan ah. Sana matabay-bay ang ti panagadal na. Tanagsaritaan min dayta abanag. Anya? Di mo unay pakibiyangan iti araramidan na. Makaammo ka, Paulo. Araramidak laeng ti biyangko kas maysa nga ina. Diyak kayahat amadadaal ti biyag ti anak ko. Pumanawak lang iti dito abalay no pakibiyangan nyo amin agaraw ko, mama. Jasper, saan ko maanatangkan ti ulom? Isursuro ka, no anya ti rumbang nga aramidam. Anya kay maten? Saan ako nabasit nga ubing tapno bagbagaan nyo? Anya? Makauman teraramidan nyo kanyak. Dengganak, Jasper. Pagsaya atam ti ibagbagakan ka, anak ko. Diyak ka ti dumugag di pambagbagayo. Saan kayo kumangag? Bali na kontrabida kanyak. Si kamat gayam Jasper. Anya ti aramidam dito'y balay. Pastor ganda ko, ma, Ray. Saan ang mabalin, Jasper? Adda dito'y dagiti parientes ko. Adda ka di parikot mo? Ada? Timanaw ko ni balay mi. Anya? Pangasi man. Tulungan na ka makasapol iti pagnadak. Sige, Jasper. Tulungan ka iti dayta abanag. Agyaman nak. Ngumsaan a dito'y balay ti pagnaadam pare. No dikat iti balay ti may sapay agayam ko. Nagtalaw ni Jasper, gapukin ka. Saan akayat ni Jasper ti mabagbagaan, Paulo? Nagipulong kanyak ni Jasper, sakbaya nagtalaw. Kanayon mo kanunga ungtan. Saanen anasaya at ti araramidan ti anak ta, Paulo? Agsaysayang laeng iti kwarta. Anya? Kinapudno na. Inawagan nak ti maysa kadag iti maestrana. Saanen asumsumrag iti pagadalan ni Jasper.
Anya, Nabaybay-anon ni Jasper ti panagadal na. Impang pangrunanan ti nakibarkada. Wow! Nagana sa talaga ti panagbiag, Ray. Marami tayo ti kaya-kayat tayo. Nagganas at talaga, pare Jasper. Nang runak at adulat ta ti kwartam apaggatang iti droga. Uy na! Ano ti kwarta ni... Pare, sirina ti lugan dagiti pulis. Pulis! Anya ti aramidan tayo, Ray. Jak amaw, makaammo ditan. Kartengan tayo ti pumanaw iti daytoy abalay. Juan, siya karon. Anya ka di ti masapulyo, sir. Anya, nakabalot yan ako. Sige, sir. Mapan kami dita presinto itamat laing. Estela, kartingam ti agrubot. Mapantay di presinto itamat laing. Nakabalot ti anak ta. Anya! Diyos ko! Darasam ko nakmad. Nasken ang makadanong tadagos ije kwerpo ti pulisya. Diyos ko! Anya ka din daytoy nga inararamid mo, anak ko. Pakawanindak, mama. Papa. Jak namnamahan nga agar aramat kagayam iti droga, Jasper. Papa. Nadagsan na ito ang basol mo itilintag. Apay nagkakastoy. Daytoy ang tinagpanagan ti amin, Paulo. No di mo ko makinanunungan ti madi nga aramid ti anak ta. Saan ko anapasamag ti kastoy? Basol ko. At dapat basol ko tinapasamak. Agbababawi ka ng kanunungan ko na. Papa, tulungan ta ka makaruarmat lang dito pagbaludan. Anak ko. Di ka matulungan itinay tabanag. Tas ka kay karum iti pagbaludan tinararamid mo, Jasper. Anya? Agbabawi ka man, agad nalpasan ti amin. Kada, makunkonsensyak matan. Gaputakinan kanunungak dagiti madi nga ramid mo. Sabay ko ma, tamapakawandak ka dagiti nagkurkurangak. Isuro itinasayaat dagiti anak, saan ket akanunungan ti madi nga aramid da. Tadumteng to ti panawen nga isudan to ti agsagaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Isagani Bolliser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Gasa itibiyag. Ay ayatan ka unay-unay, Danica. Mamati ka kumakanyak. Iti ka ano man, sa anak to pulos ngagbaliw. Ngam Lloyd, inaunaak ngam itisi ka. Kas iti kanayon nga ibagbaga ti kaaduan. Age doesn't matter. Sana parikot kanyak dayta. Ay, Lloyd, adan anak ko. Sika, single ka pa'y laeng. Amang ano iti odi na, kat ibati naktumat laeng. Kat isukat nakto iti balasang. Sika talaga. Di mo ko mapanunutan dayta. Kas iti na ko nakitay. Saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka. Tandaan am dayta, Danica. Agyamanak nga rodno kasta. Kat sapay ko ma, taag na nayon ti ayan-ayat ta. Hello, honey. Good morning, honey. Kumusta ka? Daytoy,
Umawawag kan ka. Ket? Umay ka kadi dito'y dagos ko ita? Uwan, honey. Umayak inton madamdama, ha? O sige. Urahin ka. O sige, honey. Bye. Nanang, nakaluton ni Manong Carlo. Umay kayon tamangan tayon. Ay, na, pretty aya. Imbagak mo't kan ka. Ano ada kasarsaritak? Saan ka ama kay gidgiddan nga agsasao? Nanang, mamin anon nga imbagak kan ka dayta. Ngam aging ga ita, ar-aramidem latta. Pasensya kayon, nanang. Ha, pasensya. Intun kuan, aramidem tumanan. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Saan ang makauawat? Nagparparikuta ka ni. Ha, apay, anya ti parikot mo. Ibagam, sigurado ang matulungan ka. Gapo iti kawan trabaho kiti napalabas sa bulan. Sana ka nakabaybayad iti abang ko dito'y dagos ko. Ha, Kasta una yung tipong to ti landlady mi kanyak. Nakunana itay apapanawan na ka no. anya? Awan ti amo kapangalak no bilang lang. Di mon panunutan day tahani. Ijay kalatan balay. Nawaya ka ijay. Ha? Sigurado ka? Wan, awan parikot kanyak. Amang ano sana kaya dagiti anak mo no bilang? Iti kaano man, syaklat ta ti masurot. Iso ano anyaman ti kayat ko, iso ti matungpal. No saan ta kayat? Di mapandalaangan ijay lugar ti amada. Anya? Agnanaodan ni Lloyd ijay balayo, mare? Wan mare, idi pala na minsan alawas Anya? Ay na, kumare. Di mo kumatagidak sanday ito ibagakan ka, ha? Numabalin. Saan mo kumanga itulok nga agnaod ni Lloyd ijay balayo? Ngamin, anya laangan di kunaan dagiti anak mo. Ha? Sapay balasang kan baro dagiti anak mo. Awan parikot ka dagiti anak ko, mare. Ay na, panunutom kumaan na imbag, mare. Napatpatag nga amang dagiti anak mo, ngam iti asino man dita alalaki. Rumor ka kadita, Danica, Wan, honey. Sana bale. Masapak mat nga agawid inton malam. O sige, awan nga anya nga oras nga agawid da pretty kan Carlo. Ha? Kwa. Masapa da gijay nga agawid. Tunggal Biyernes, masapa da nga agaw-awid. Kasta? Sikapay laang ti makaam mo kadakwada, ha? Wala ni, awan parikot iti dayta. Ay na, nagbaramot dun ti panawan. Nagtigos ak iti bigat. Nga magdigos ak manin. Nagpudot ta talaga. Ha? Anya dayjay? Ni Uncle Lloyd dayjay Manong Carlo! Manong Carlo! Sa dino ti ayan mo? Umay ka kumaditi asidag ti banyo! Darasam! Madandanagan ako unay Manong. Sana ka agbidot. Ni Manong Lloyd nakita kang agsisirip iti banyo itigdigdigusang. Anya? Ala, di ka madanagan. Ibagak da ito kininanang. Saan ang mabalin nga agbayag da iti atao dito'y balay? Saan tayo nga amo ti pudno nga ugali na? Nga Manong, amangan no datalang ti agbalin adakas kaninanang. No bilang laang. Ay, tayta nga rod ading ko. Makaamon ani nanang, no day dya alalaki ti napatpatag kan ko ana. Anya, ti kunayukit di. Di yu kayat ang makipagnaad ni Lloyd dito'y balay. Nanang, Nanang, diretso yung nga ibaga kanyak. Saan kat akasta nga agar arami kayo lang iti istorya tapno agbalin adakas ni Lloyd. Saan mat akasta, nanang? Pudno ti bagbagami ka ni Manong Carlo. Saan mi nga inararamid laang nga istorya? Imposible dayta. Amamok ni Lloyd. Anya ti kayat mo asawan? Ag gusto ni Lloyd kan ka? Iso ana aramid na ti kasjay? Ha? Nanang, saan kumamat akasta? Anya nga ruti kayat mo asawan? No diyo kayat nga agnad ni Lloyd dito'y balay. Da kayo latan ti pumanaw. Saan kat akastada daelan nyo? Tapno isula ang ti agbalin na dakas. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo.
Agpapada kayo lang nga awan amuna. Anya? Apag iso a bakasyon tayo, mapantan sa langan iti ayan dalolo iti probinsya ading ko. Ha? Ngam ti data dito akas latala nakakaasi. Saan tapay amarik na ti pamatag ni nanang kadata? Manong Carlo? Napanagnak akong ti kinadakas da iti Aloyd. Husto ka. Iso di nakitam anapan iti asidag ti banyo. Idi madamang agdigdigos ka. Idi manen na minsan. Kunana siguro kat pimanaw akon. Iso anapan manen iti asidag ti banyo. Idi nakita nak. Kastaunay akigtot na. Anya? Iso adatalangan ti agad just. Saan tan nga urayan nga dapay dakas ang mapasamak. Mapantalangan ka dalolo. Aniya, kiawadan bain nga inayaw. Kastagayam tiyar aramidan na. Wen lolo, iso nga imay kami. Total, bakasyon mi meten. Na yanday diya adani ka. Napat patagkit din ti lalaki akadenden nana. Ngam na kayo nga anak na. Day tatipod no lolo. Ngamin, manipod na gamamuda iti day diya lalaki. Awanan ti panawon na kada kaming anak na. Ay, naulawan ti inayaw. Inulaw day diya lalaki. Ay na, naimbaglay nga inta na panunot yu ti imay dito'y balay. Wen lolo, kinapudno na. Inutang ko lang ti pinagplete mi kini Priti. Saan na kami apulos nga inikan ni nanang? Amin ang masapsapulan na. Isuda lang iti day diya Aloyd ti agnumnumar. Anya? Apok, dito'y kayo langan probinsya nga agadal. Lolo? Lolo, Uray saan kayo nga agsubli diya syudad? Nga main, saan naklakit di amakaid na amang pampanunot kada kayo no bilang laang? lolo, Di yun panunutan ti inayaw. No adapay ti gundaway amakaamires ay katpagyamanan tayo. Ang amnukas day nalatan, anya ngay nga road. Isu nga inton lunes. Agpasyudad kayo nga agkabsat. Asikasuan nyo dagiti nasken nga asikasuan nyo di pagadalan. Tadito'y kayo nga agtuloy nga agadal. agyaman kami no kasta lolo. Ikagumaak ti agtrabaho iti bangkag. Agmulak iti kumpurmian natang. Tapno adabusbusen tayo. Basta saan kayo nga agsublay iti inayaw. Imbagakmatkan ka. Ano kas jaya mapanak kadagiti gagayim ko amakinom. Di naksurut-surutan. Anya? Tapno mo man niya. No kas jay nga umay ka iti paginuman me. Kan-kansyawan dakdagiti gagayim ko. Amom ti bagbagada ha? Ha? Kunada, at daditan ni inang mo abakit. Makapainsulto. Anya? Oh, anyat mapaspasamak ka, kumare. Apay akas tamot tanday tarupam. Ha, kwa, Mare. Tinungpa na ka man ni Lloyd anya. Wan, Mare. Kanayo nakmutin na tong paun. Tunggal adabas sita saan miya pagkinaawatan. Anya? Kat? Anya pa'y laang tiyar aramidang. Papanawa mo ni Jay Balayo. Nga, Mare. Di mo kunaan nga ay ayatam lakta. Ha! Agriing ka kuman, kumare. Manipod nagdan na kayo iti dayjay alalaki. Nagbalin kan anak kakaase. Mare. Iso apa nga asim. Makiwin naswaskan kan kuana. Saan kat nga iso ti makagapo? Tapno agnanayon akastaka. Anya ti kunam? Makiwin naswas kan kanyak, dani ka? Wan, Lloyd. Naameris ko nga awan tinasaya at apagbanagan ti panagdan nata. Anya? Wana, makiwin naswas kan kanyak. Iti kasta, ti anak mo to ani Priti ti Armark. Kurso na dakday jekat. Isu na lang ta sana ka nagbaligi ti panggap ko ken kuana idi. Awanan kay tibain. Abay, isumad day ti kurso nadak. Sana si ka tabakbakatan kan. Isu anakidenaken ka. Saan agapo ta ay ayatan ka. Nudi kat gapo iti anak mo. Isu amanipod pimanaw da ditoy. Nagbaliwan ti amin kadata.
Anya. Ay na, anya ko maaga po ang mabain ka amang sarungkar kadagiti anak mo. Anak mo dagijay, kumare. Wan mare, kat kastaunay abain ti marikrik nakita katakwada. Amo ka nagturpusan dagijay. Ay na, anya man ti saan nyo ang nagkikinaawatan iti kalabas. Amok ang mapakawanda kadagiti anak mo. Sipud ubing dagijay, nanakam da. Iso nga amok asaan anarigat para kadakwada ti pakawanan da ka. Sapay la kumangarot ta kasta, mare. Kat, kaano nga raw ti plano nga ipapan mo iti probinsya, kumare? No ipalubos ti apo, mapanak ita alawas. Nasaya at man ta napanunot mo pa'y lati umay dito'y dani ka? Apay, pinanawan na kan ti kadendennam. Tatang, pakawanan ako, maha. Dagiti anak mo ti kang runa na pagkidawam iti pamakawan. Nanang, Pretty anak ko. apay nga ta kayo dito'y nanang. Ha? Ako, imayak anak ko. Gaputa mailiwak mo ten kada kayo kan ni Carlo. Impagarup mi, no namimpinsan da kamin alinipat nanang. Ngam nagbidot kami, tadda kayo met. Pakawanan da kanak ko. Amok nga ado tinagkurkurang kada kayo. Nagbali na kadakas nga ina. Iso nga ita. Naanyaman ti may bagayo kanyak. Aklunak, anak ko. No saan nagapu kada kayo? Awan kami iti daytoy abiyag nanang. Napakawanda ka, sipud pay. Ket gapuday ta iti kanayon apan ang bagbaga ni lolo kada kami. Asaan anasayate agimulay ti sakit tinakam? Agyamanak, anak ko. Pagyamanak, tananakam kayo. Ikariik asaan ang maulit ti amin. Ikariik nga agbalbaliw akon para kada kayo nga anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasag, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasag, itibiyag. Hello, Mami. Apay nga itala nga sinong batam ti awag ko, Mika. Pasensyakan, Mami. Nagsyawarak namin itay. Wan gayam, intun umay abulan. Dita lugar tayon, ti pagnaedak. Kasano nga ti trabahom dita Manila. Ada ti nagaplayak apag trabahuak dita lugar tayo, Mami. Sa maysa, nasaysaya at matlaang no dita lugar tayo ti pagtrabahuak. Tapno sa anak kun amaya tayo kada kayo kini Daddy. Ay, anya nga ro ti maaramidak no kasta ti kayat mo. Kasla saan kayo matataragsak, Mami? Agpanunot ka na imbag sakbay nga agdesisyon ka. Sayang mat ti karir mo dita Manila. Mami, idi pa ila napalabas at tawon a planong ti agikat iti sigod a pagtratrabahuak. Kadita, tada kumpanya amayat ang mga lakanyak. Saan ko nasayangan ti gundaway ang makapagtrabaho ak dita lugar tayo, Mami? Ay, natangken na talaga ti ulo ni Mika. Apay anay bagam ti kasta, solidad bakit? Nasaya atan ti taray ti karir na iti Manila sa ita agawid kit din diti lugar tayo. Nasaysaya at mutlaeng no dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan ni Mika nga anak ta, solidad. At least, saanan amaya dayo kadata? Anyan tulangan ti pagbanagan na. No dito'y ti pagtrabahuan na. Tika di karir ti anak ta, ti pudno ang makagapo? No apay adi mo kayat nga agawid dito'y lugar tayo? Wenno adapay sabali ang makagapo. Amangan met no mabuteng ka nga agsabat manen ti dalanda kini Dexter nga ex na. Ay sumardeng ka, Juan. Tilaang pagsayatan ni Mika nga anak ta ti pampanunutak. Amom bakit? Sana rumbang agbalin ka alaped iti ayan-ayat ti dua a tao. Panagkunam kadikat agbalin na doktor ni Mika no intuloy natin nakirelasyon ka ni Dexter driver laang. Uray no driver laing ni Dexter. Dakkel ti bilib ko kenkwa na bakit. Ngamin,
Amuna ti responsibilidad na. Nalipatam ka din nga iso tinang paadal iti kabsat na? Ay no sana nagsakripisyo ni Dexter. Amangan no sana nakaturpos ni Jonathan nakabsat na. Awan bibiyang ko. Basta siyak. Diyak kayat da a Dexter para iti anak ta. Nakamisuot ka, Matmika. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo, aya? Ni Mami, Rosie. Anya timbagan ni Auntie Soledad kan ka? Di na kayat nga gikatak iti trabaho diti Manila. Anya? Apay kumasaan? Diyak manam mo? Di na pa'y kayat? Tapno saan kan amaya dayo kan kuana? Isomati ko na kankwana. Kaslasaan latamat at naragsak. Pito at awanan asanak ang nagawawid iti lugar tayo. Amangan mo't numabuting laeng, agkita kayo manin ka ni Dexter nga ex mo. Saan ka diya nagiti dadakkel mo ti makagapo? No apay anak break kayo idi ka ni Dexter? Nakaltibasol ko ka ni Dexter. Pagbababawiyak, asaan ko nga inlaban ti ayan-ayat mi adwa. Saludsudin ka man, Mika. No bilang ta single pay laang ni Dexter. Makisinnublian ka kadikan kwa na? Awanan ti komunikasyon mi ka ni Dexter. Nabayag mo tin apanawan nga awan ti damag ko maipapankan kwa na. Nga maging gaita. Isulat ta ti ipit-pitik ti pusok. Anya nga iti pagluganan ta, Rosie. Ado mo ti kargata. Panagkunak, nasaysaya at no agtaksita langan. Mabalin mat. Umanay nga ta dagiti gamit ta no may salaang ataksi ti pagluganan ta? Panagkunakat saan? Kasano nga rodaytan? Sagay sa talangan iti pagluganan. No okay lang kan ka. Sige, mayata. Agpara ka nga rudan iti pagluganam. Tauray umunakan, Mika. Medyo adayo pa'y ngamin ti balayo, ngamin ti balay mi. Okay, akananat ka, Rosie. Agtext kan to. Apaman ang makadanon kay iti balayo, okay? Wan, Mika. Oray si ka. E-text mo kanya, no anya ti plate number ti taxi a pagluganam. Tapno amok mata. Kumusta ti biyahem, Mika anak ko? Nabannog ako na daddy. Okay lang kanyak. Tinapatag kat nakaawid ako diti lugar tayo. Mami, okay ka lang ka di? Kwa. Itay pa'y lang, andi kay matagtagari, Mami. Huwag nga rod, solidad bakit? Kasarita mo ti anak mo Saan ka kadi mailiw kan kwa na? Pasensya kan, Mika anak ko. Adalaang naunag apang panunutak. Mika, anya ti kahit mo nga inuman, tayalaan ka. Saanin, Daddy? Okay at laang. Kasladyak madan makita ti babaunan tayo diti balay. Pinapanaw ko idan. Kasanomat ngamin Kasladida mo ti aramidan da. Asino nga ro ti agdalos? Agluto, aglaba diti balay. No pinapanaw mo ida, Mami. Ore awan babaw na knukas kadakwada matlaeng asadot. Daddy, adaman sa lutsodak. Anya dayta, Mika anak. Ada nga tapay da Dexter iti sigod a pagnana idanda? Wano, imakardan. Sanda nga imakar. Kinapudno na, binayadan dan ti daga anakay patakderan ti balayda. Sana nakalapaw ti balayda ita. Simintadon. Nakaturpos ngaminan ni Jonathan. Ay, wow! Naimbag man, Daddy? Saan mo ka diya sa ludsuden o single pa lang ni Dexter? Apay ko ma. Uray saan mo sa ludsuden, ibagaklatakan ka. Single pa lang ni Dexter nga ginggayta. Sipod pimanaw ka, saan mo na nakirelasyon iti sabali? But no, Daddy? Wen, iso mabalin pa'y, Mika anak ko. Sarong karam no makainanaka. Mika! Mika! Sa dino ti ayan mo! Rimwar ni Mika, solidad. Anya? Apay ka di aya? Sa dino tinapanan na. Mapan na sarong karan ti gayem na.
Ay, una yan. Apay, apinalubo sa marimor ni Mika. Agpampanunot ka kadi? Saanan nga ubing ti anak ta, bakit? Ha? Ulitak manan, saanan nga ubing ni Mika nga anak ta. Amunan ti aramidan na. Manang Mika? Jonathan, Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan. Kaano pa ang nagawid ka, Manang? di martes laang ading ko. Sa dino nga ti papanam, Manang. Mapana ko maitayan nyo. Kaya't ko ang makita ni Manong mo. No, okay laang. Nabayag namin na saan kami anak sarita. Day talaeng gaya, Manang. Okay laang. Ada ni Manong Dexter iti balay. Agin ina na. Agdiretso kalata ni Jay. Sumaruno akto. At dalang mapan ko gatangan iti tersena. Mika, anya ti aramidam dito'y balay? Kumusta kan, Dexter? Okay aklaang. Agtugaw ka. Agyaman nak. Kaano pa ang nagawid ka? Idi la martes. Kastagayam. Uwan gayam. Nagluto ak iti paborito asinika nga baboy. Nakababain mat, Mika? Sikakit di man. Okay lang kanyak. Para kan ka talaga dayta. Agyaman ak no kasta, Mika. Agyaman ak tanalagip nakpay. Agyaman nak iti oras mo, Dexter. Pasensya ka no nadisturbo ka, ha? Okay lang, Mika. Agawit ak nga Ruden. Mabit lang. Oh, apay. Kaya't ko kumamaamuhan, no. No, anya? Kaya't ko amamuhan, no adda kayan ayat mo ita. When no, amangan mat no nakiasawa kan. Saan pay? Single ak pay lang aging gaita. No kasta, mabalin ka diti agdaton manen kan ka, Mika? Andakin ka dayta. Agyaman ako na, Mika. Agyaman ak ta nagsubli ka manan. Nabayag apanawan nga inururay ko ti panagsublim dito'y lugar tayo. Inarakop nakmatan, Dexter. Maragsakan ak lang amin. Ay ayatan ka ngaging ka ita, Mika. Sa dino tinagapwam, Mika? Di talaang, Mami. Sa dino adita? Ibagam ti pudno kanyak. Nagapuak iti ayan na Dexter, Mami. Anya? Di mo ibaga ang makisinubyan ka pa'y lang kan kuana. Ay ayatak ni Dexter nga aging gaita, Mami. Sana pa nagayat day tamarikrik na, Mika? Mami, amok. Nga amom nga idi pa'y laang kat ay ayatak ni Dexter. Uray mano atawan pa'y asaan kami anak kita. Isulat tati ipit-pitik to'y pusok, Mami. Isulat tati ay ayatak. Mangrugi ka manan! Pangaasiyo ko, ma. Tadiyo lapdan, ti ayan ayat mi. No apay ngaging gaita. Kat saan nakakayat ni mamim aparakan ka, Mika. Diyak namin kabaalan ti agipatakder iti mansyon parakan ka. Diyak kabaalan nga ited amin akayat mo. Kas kumaita. Dito'y laang park ti nagdaytanta. Di ka kumagsao iti kasta, Dexter. Okay lang kanyak. No dito'y laang park ti pagdaytanta. Maan ano ko, ma? Sigurado ka kadi, Mika? Wan, di ka madanagan. Saanin ang maulit napasamak iti. Ilaban ko itan ti ayan ayat ta. Kadagiti dadakkel ko. Amangan no. Kabailan to daytoy, Dexter. Kasanungay. Nuya dayuda ka manan kanyak. Amangan no pagtrabahuan da kay Manila. Uno saan? Amangan no pag-abroaden da ka. Saan to na mapasamak dayta? Nabatag ka onay kanyak. Kat ita, tanaadaan tamanin iti kundaway amang ituloy iti ayan ayat ta. Saan ko nasayangan pa iti agundaway, Dexter? Saan tan ngagin na dayo pay? Awanan ka iti bain, Mika. Kalpasan a pinagadal ka. Kastoy ti isubad mo. Huston, Mami.
Sana kun nga ubing. Amok no anya ti araramidag. Apay, panagkunam ka di kat maitad ni Dexter ti amin na kayat mo. Panagkunam ka di kat kabaulan na ti mangipatakder iti mansyon na para kan ka. Saan ko akasapulan ti mansyon, mami? Ni Dexter ti kasapula kiti biyak ko. Ni Dexter lang. No ituloy mo ti makirelasyon kan ko ana. Si kanto lang ti nakakaasing ang trabaho para iti pamilyayo. Dahil ta kumati panuno ta man na imbag. Professional ka. No mabalin lang, katay kumamat padam a professional ti pakikanlay saam. Nasaya at tao ni Dexter. Kat patsyak nga agbalinton a nasaya at nga asawa kan ama. Kadagiti agbalinton nga anak mi. Ay nabi ka. Diyak ang munoan niya ti impakpakanday ta a Dexter kan ka. Nangag ko dagiti bagbagam iti anak mo itay, Solidad. Bagbagam ni Mika, Juan. Natangka na talaga ti ulo na. Bakit? Saanan nga ubing ni Mika? No ni Dexter ti kayat na apakikalaysan, di mo ko maidalapdan. Nasayat a tao ni Dexter, katam mo kag balinto a nasaya at nga asawa iti anak ta. Diyak kayat ang mabisinan to ni Mika no bilang laang. Santo ang mapasamak dayta, gaputan nagagat ni Dexter. Kita man, nabalan na sinuportaran ti panagadal ti kabsat na, nga uray no driver laang. Juan. Mapmapanan ti tawen. Di mo ka di kayat ang makita dagiti agbalinto nga apukom? Kayat ko. Ada ko mamot ten apo ko ta, ngagay ay ayam dita paraangan. Nukas tangarod. Di mo lapdan ti ayan-ayat dami ka ken Dexter. Suportaram kit di ida, taday ta ti kasayaatan nga ramiden. Kumusta ti trabaho, Mika? Nasaya at mahit, mami. Itaman payasan na ka ngayon tulod ni Dexter dito'y balay. Nadadaol ngamin tilugan nga iman maniho na. Kasta. Wan, mami. Agdiskitar kanupay iti pagpa-repair na. Ay kat, pinabulodam ko man ah. Anya ti ko na, mami? Pinabulodam ko ma iti kwarta. Tapno makapagbiyahe mo ten. Sayang matial daw na. Sayang timatgadan na ko ma. Itaman pa'y amasaknan kayo ka ni Dexter? Saan ka di akagurayo tinobyo? Nakaamiris ako na, Mika. Sana rumbang alapdak ti ayan ayat yu ka ni Dexter. Bayam. Bumawi akto kada kayo adwa. Kumusta ka, Dexter? Nasayat latamet, Madam Solidad. Di nakawagan iti madam. Nasaysayat no. Mami, kunamlatan kanyak. Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag mo kanyak, Dexter. Ngamin, suntumot lang ti awag mo kanyak, nagkalaysa kayon to kan ni Mika. No kasta, okay lang kada kayo? Ngagkalaysa kami kini Mika? Apay kit dinasan. Amo ka responsable ka lalaki. Kat sigurado ang nasaya aton ti masakbayan ni Mika, no sika, ti pakiasawaan na. Kat pasensya kan kadagiti dakas anay sawsawang ko kan kaiti. Sapay ko mahta mapakawanak, Dexter. Nabayagan ang napakawan kayo. Ket agyamanak, tamaklon dakon a para iti anak yo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay. Gasat iti biyag. Nangabakak-bakit! Manungay tinabak mo. Sa nga 10,000 lang makiday. Ni, nagadon. Mangtad ka mo ta. Kaya guray ka pa mo ta.
Tapapudutag pa, dito'y dakulap ka. Mga baka kumamit iti kasta kadakkel agatan. Swerte nga ro, diti sugal ba kahit? Inaldawag ti mapan makisugal. Bareng mga bakakmet iti kas kadakkel agatan tinabak mo. Pangabakan dakmet tani. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, siyak tupay. Jakpay nangabak. Imbag nila kayo, tanangabak iti kalman iti sugal. Oray pa'y nangabak, takwarta na laang dayjay. Dinakto pa'y imbingayan apulos. Ay na problema kat ti kwartan. Mapan ka dumawat kinimanang mo a negosyante Ay na nagdakkel gayam ti balay na dayjay akabsat mo. Saggaysada pa'y itilugan ken nila kay na. Ay na ni manang kulili dayjay. Iso ti inaunaan ni. Mas dawak man ken kamera. Nagbak ng dayjay akabsat mo. Idinto ta siya, marigriga taklaang. Nakaalal gayam dayjay. Inlepas na ti kurso na. Si Kagay. Jak nalpas ti kurso, ta nakitarayak matngami. Ita, ado ti anak ko. Nagrigat at talaga ti biyag ko, nana. Nay, agsangitan day ta anak mo asaksak lutam. Ay, unay matan, jakpay nang apak. Agaw-awir ka man mo, tani, mapanak makisugal. Naglaing kan. Dinakmat nga rod ikan iti napangabakam. Ay kat makisugal kamit Uray igatang kula kuma iti gatas ni baby. Kimatang ako ni di na minsan nalawas. Siya kumanay, ti gumatang. Ay nasaan lang anam na minsan ti igagatang ko iti gatas. Gusto day jayain. Awan pa'y bagas, naibos. Gimatang ako ni ti may sa akilaw. May salaang akilo, kat mano aribo di inabak mo. Sang-sanga pulo aribo. Dito lang ti ginatang mo. No mga abak ka, di na matikikan. Unay kamatan. Ay, binalis lang, Mira. Ay na, nasakit tinakam ko. Sa anak ang makasugal ita, nana. Ay, sapay ado ti pusta ita. Nagdadakkel. Awan mat pagsugal ko ngamin, nana. Isubat lagayam nga dakalaang dito'y balayo. Ni matlakay ko, saan pa'y anagaw-awi. Napanandagay. Ibusin namanin di nangabakan na iti sugal. Ay, sayang bet, no gastusin na lang iti arak. Ay na, makangag kanyak dayjay no agawid. Dagasan ka kumamapan makisugal ka. Pasak pa'y laang ita, nana. Agdis kitarak pa'y iti pagsugal ko. Hello, Mira. Manong, mabalin ka di akasaritak ni Manang Lili. Adda kita dito opisina. Di manang mo, damat iti ayan ti negosyo na. Apay ka di? Pabuludan nakpay laang kuma iti kwarta na, Manong. Awan nga minigatang ko iti gatas ni baby. Ala, bayam ta ibagaktukan ko ana no makaawi dak. Agyaman nak, Manong. Awan anyaman na ading ko. Ne, nagadumatan ti makan dito lamisaan, Lili. Kat, apay, di mo kayat, nabambannog ka na trabaho. Di man ka, iti ado. Wan mat kadi Awan kayam, imawag itay ni Mira. Taapay, anyamanan ti kayat nan. Kasapulan na kano iti kwarta. Manan? Denggem ngamin Ammo ko na, igatang na iti gatas. Wano agas, dagiti anak na. Kaasyamon, takabsat mo met. Apay ko nam, sa anak ang maasi kadakwada? Tunggal umayda kanyak na gita kakabsat ko, mang tedak iti kwarta. Angam-ammom no anya ti problema kadakwada? Nagsasadot da. Unay kalakit din aya. Katpud namat. Adamot tay daga atawid da. Angam saan da kayat atalunan. Ngamin, adda amanang da pagdawdawatan da. Amangan man no dagiti lalaki lang nga kakabsat mo ti kasjay. Nimot Mira, ammom ti bisyo na dayta saan ang maikat. Sugal! Duwada nga agasawa ang nagpipigsa nga agsugal. Bakit? Makonsensya ka din aya. Tani,
Anak na ti awan gatas na. Apay adi na agtrabaho. Nagpigsa nila kay na. Apay adi na ibaon nga mapan agtrabaho. Gaputa naglakay iti agdawat. Saan da nga agtrabaho? Uray la maawan ti ganas ko, amangan. Awan tinabada, kwartam! Nangigastusam! Apay, kwarta maya da jay. Binaybayan na kami anabisinan nga gina. Di kala ko man nagaw-awid. Nininik, pakol mo man tamalukungin. Ay, pumanawa man lang. Makauma ka. Bakit? Ada ni ading mo amira di tarwar. Taapay manan? Nagado ti customer ko. Kasaritam labiitan kasi man. Ala, paunagam man laangan. Mira, umunag kan. Wan manong, agyaman na. Apay manan, Mira? Manang. Ibagam mo, no anya ti ibagam, tani, ado ti customer ko. Jak masango ti agdangag iti dramam. Agsakit di anak ko. Agsakit? Kat awan ti igatang mo, iti agas na? Nagkumbulsyon ni Dirabi. Kat apay abay-bayan yung agkumbulsyon day ta anak yo. Ipa-doktor yo Awan kwarta mi man. Ay na, unay mo't apa nagbiag day tan aya. Ala amon day ti 1.5. Ipa-doktor mo, kun igatangam mo tan iti agas na. Agyaw manak manang. Ala, agawid kanta ni busy ak. Jak kaya ti maisturbo. Nana! Nana Pasita! Oh, Mira, apay. Mapan kay di sugalan? Ay, katuna. Umay ka? Sumurutak nana. Bareng mga bakakon. At kwarta mo na ya. At napanak di mawat kinimanang kulili. Ay na, nasingpot gayam di kapsat mo. Ay na nana, dramaam laeng. Mayaten. Kasta. Sige nana, sumarunuak to. Umayak manin makisugal. Dilakay mo ngay. Makaamumutin ay itibiyag na. Inikamot lang ni Mira iti kwarta na. 1. Inikak iti 1.5. Apay, umanang nga tadaya apang paagas na iti anak na? Nukurang? Di umay manan dumawat. Imbagman bakit tanaasyan kamatlaan katagiti kakabsat mo? Jak kumamasyan. Taamok aman nugal. Anya ngay nga rod kat kabsat kumat. Saan naman siguro nga isugal dahil nga inted mo, bakit? Jak la mo Amo damot siguro nga usarin iti umno apakausaran na. Ti kwarta nga ited mo kadakwada. Nangabak ka, Mira. Wala na, at 5,000. Swerte sa itangal daw Ay katagtaya ka manan bareng agbalin asa nga 10,000 dayta. Saan siya nana? Agawid ako. Ay na, sige kit din. Apay, di mo kaya't amanayonan dayta kwartam. Wala niya. No mga bakak iti sa nga 10,000, mabalin kon ti agpakulay iti buok ko. Una, Kan, makapamanicure kan makapedicure akon. iso nga rod nagtayakan. Itayamon dayta na nga bakam. Kumusta nga tantay anak ni Mira nga agsakit? Impadoktor namat nga tan, Madanag anak mo't lang nga rod. Sino ngay mo ti saan ang madanagan? Mapantanto man bisitaon into no adawayak. Ala, mapantanton Sabado. Awan ti opisina kahit. Amangan nga mino kasapulan da pa iti kwarta. Lakit di Kit no nagngingina ti agas ita. Nang runa dagiti ubing. Kaasi mo ti panagbiag day jay akabsat ko. Iso maasyanak mat kan kwa na. Nasaya at mat bakit na maasi ka kadakwada. Sadot dan tumot ngamin nga agadal idi. Siyak, uray nag-working student tak, inlipas ko ti panagadal ko. Iso nga ro dabilibakin ka bakit? Mamati aklakay, ano laki tinagagat ka na anos ka, magunod mo dagiti arapaap mo iti biyag. Awanin ti kwartak nana. Naabak amin.
Ay, konak no mga abak ka. Awanin di dinawat ko kinimanang ko. Dasingpot mata ko na. O, di tumawat ka ba nun? Mabayinak na nagulbudak pa'y ngamin kan kwa na. Dahita ka, iso ana abak ka, tanagulbud ka. Awan at talagang tigatang ko'y tigatas to'y anak ko. Ay sus, agawid ka, tada kwarta nila kay mo. Sa bagay, napan nagtrabaho. Tumawat ka kan kwa na. Dakkel manin ariri day tuyang. Nabarbartek ka manin? Awan manin ti inyawid mo asweldom. Pumanaw ka man dito, apay ko. Aping awan inyawid mo asweldom. Naipos nga raw. Awan at talaga ti serserbim nga asawa, irresponsable. Apay, responsable kaya. Agpadpada talang mo da. Salbag ka kiti. Nagsasao ka, kunam ka lang nakalinlinis sa babae. Kitaam dagito'y akakabsat ko. No naala dati kay kayat da, kasla saan da kan nga amam mo. Bakit? An-ano samida? Isukat ama disdismaya ak amang tultulong kadakwada. Gaputa kastada. Awatem latan ati kasasaad da. No awanan dan tumanan, kasla dala nakakaasi nga umasidag. Ay, kasano ang maasi ka kadakwada iti kasta nga ugali da? Iso nga rod ang mapantanto iya balay da. Iti kasta, kumustaan ta di anak na. Wan, talaga ang mapanta, lakay. Awan mo ti tao dito balay da. Nakaulimak mo't ngagpaiso. Napanandangay nga tanga agasawa. Ang mga no napan nagtrabaho nila kay na. Kat, ni Mira kumamot at irumbang nga agaw-awir iti anak da. Amangan mo't no adda iti kaaruba da ah. Ala, mapantaman kita hindi ta kaaruba da. Mayat ti aldaw ko ita. Nangabak akon. Kurak tubad kan ka, kat masubot mo jay abak mo ide. Ay, unay mo't dayto nga anak ko. Tay supay mo't ti panagsangit na. Ala, itakder mo pa ilaang tay sala-salam. Hindi, kasino ay ti akin bisita dayto nagbayat alukan. Ay, ano tilo ka na siya marlaw? Ni manang ko. Manang mo kaya. Ni manang mo abak ng dayta. Manang Lili. Anya ti aramidam dito sugalan, Mira? Bakit? Saan nag-alapdan lakay? Tatalagang agburburok ti darak iti daytoy akabsat ko. Wamanang. Insugal mo ti kwarta nga intad kuhan ka? Manang. Manipod ita. Saan kan akasyan? Ure anya pa iti ibagam kanyak. Naimutak akabsat mo. Naungat. Istrikto ak. Ngam gaputa kabsat ka. Isuwaik ikan ka. Ngam manipod ita. Anamwak aman nugal kamot gayam. Saan kan akasyan? Adda pagpatinggaan ti amin abanag. Ti asi ti pada a tao ket agmawmaw. No di daam mo atulungan ti bagita. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay apakasalitaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.